Ka Joint Action Committee ba kuntop ka New Trap Youth Council Ward Chantia Circle ka senjuk kinong elam shnong kinong khayi shari Bangladesh kirorang ba nalar kiweipat kala berthen men pha tuklar ka yeng ka shari ka jala Meghalaya nama ka chingpen trai 30 ka surok ba 100 km na dauki shnong talang da ka Dhar Construction Company katkum ka city bloy oprang da HYC Ward Chantia Circle ka Ministry of Road Transport and Highways ka Southrik Ulber Archar Puar kala phaching pentep show secretary ka tanat Pilbri Roads ka Srokar Jala bagala mencur mang tengka South Fly Klor Nyopolak tengka ban sna penbet penbiang ke surok dauki Amlarem Jowai National Highway 40E National Highway 206 bathamai naga iwei point rupuar kilometer syaka iwei point nyop kilometer ha ka Jala da ka EPC mode Arjar Puai Arjar Puar ka Joint Action Committee kabla curep ikanik surak ak life hotrek nailur Arjar Fly kala keno ba ikanik surak las dang tray haswa ka election MLA Arjar Fly bala tray tang arbnai bad menta ki daktor ti lapa bad kanik surak kala jotlut usam layu dahun ki shalla president ka HYC Ward Chantia Circle ubala sachet kumu chairman ka Joint Action Committee ulang ba committee kan bot dia ni kanik surak kabla sutray torti de ki brio ki badan hakabor bad khen bejpat ye ki pajba gathan ila sedang hadu nong telang sokha lat darang bat bakur hadu station dauki ti pilih i surok long surok bagumno uba kacing tre jong kini ki kontraktor kolong sebab pelak nama kakum ka order ke banyu naga Ministry of Road Transport and Highway ke bakresha yang tu kata strengthening of the road ke badan nong telang hadu dauki kolong 100 km Tadani pejpat karkom tre yang surap, ka strengthening kami hab, ka repairing kami hab, ka black topping kami hab. Te kaliang junyi kum ke JC ka pelongo ini ba umnu surap haba kelamang hadu supply keluar kitre kum gene ke kam. Mar karkom tre yang surap amdesu batre torti olong ke batre ba ibenya gini kinasong sedang ke badan po Argentina. Mat ki kini ki bru ke babit na ki kini ki bru ki badi danile kumno guru ko piang be ndreni ko ban pha korwa sha kini ki perlok ba nang sikmat umdesu ban melin ban kini ni kita ki bru ki bom sempang ndai ki war jinti ki bru ko lalong ki bru baslur ki ba sempang ki balayar ka jimun ki balakot aga kedan ba per te katkum ga jing tip junyi ko ba yatu ki perlok projor ba kenu strap pula tre da ki Dhar company te nakaliang junyi ke JSC ni latip ba la tre kita ki Dhar company de nakaliang junyi JSC ni mini la ya syong perkat parane khmat ning file RTI pan labdin manu ba tre kene company manu ba tre kene sorok padang ta kin nyalap ta ki sakhi star pan nakaliang junyi JSC nim syong klikti ni yakun nam ta kene sorok kenang ba kajing metoy yonu sorok kamta mini ki noksang sunang ke badan hane katai pir play ihi kane ko sorok kalapan mi generate revenue shibun ba ya ka state government junyi ni kila supply yo motion hadu se bangla kejipen mi ya ka revenue desho ko pakai lalong ka bahe hadu kata hak system te dai ni paipat kejing sa iben ka komtre un sorok ka bomlong bami ya hap hadu kata tanaliang junyi ga JC kum nyila dik yulumlang hadu senjuk bahe snong ki eksporter hadu ki rombak senang berper ki perlok sembhalang hadu ki deloi ni la de HT ba menin ni la form ngata JC ya kalian JC ni kumbang orang IP ngam sing klikti kan kam da syak kam benyintit syadu syak honobar high court padum borom ji nyintit te na kalian JC menta ni kuat ban pha ko bor syak ka high court padum borom ji ban sel ba bakan sim somotu ya kan ka ko strok ji ka bahap no telah hadu dai taukin National Highway 40E ba kan sim kia ba kan yarap lem ni namal i mata tang haikut padam borom ke padang don kata kalat kelti ni ban ai ni kata ke justice kata ke hok ini kum ki nosong sunong ki badan hok ni jela juni ni i kan surok ka komishna pila i ka surok bat ka barim bat ka ba kidang suna mata long perbang abak ni lamne ni la sim pila i ni lamne la ayu tu surok ka rong ro kastang Tajisa kesop sin meladep siang lade banton kilan mo di cross line kini di side line no serap kenang bang penisai kan di kali kinja na yang ada serap marteng teng daya long kan serap plus bagala asiu ne kaput yang kali kawan kami atau ke blok
pakai kedu ya kicik kumi nasional jadi pilai kena ki press media ro banyak lap tak saki sebut ba unusrok kisna kisairen dan agi jaka bakin kisna kisairen both side ro tangko way ka side na left side na right side ka medan side ten tu side ba pi menek lalong gitu balak slemba jadi saya kanu sanction kepala ada government kanu ke sorok kansna kidai kisairen kidai badang kami kamtam ke fencing kamtam pi dan ki jaka ke balak long no ki bala dalong singan syu banjai kitrok jisa ki lade ban fencing gitu jika andre kina sorok syang baik tang ke sorok korong ro pilih korong ro balong kam dalong syu ke balong original ta korong ki siang tang bandep program ya kana sorok kajing wan khanang ji hai kalong ban pan pau ya kajing long jong ke sorok bat ya kor komisiona ya ka te na kalyang jong ni kum ka senjuk kirang ba sinong kaladon ka we ka singi ha ka khatsan tri ubnai julai jong gane ke senem ngelayo ban wan jurip ya gane ke surok bat ngelayo ya ke ban penbenar usagi lat patai khubor na ka benda ke jinglong ke jingman ke jing sedang ke jing senai gane surok point yo se kumbali thu dai presiden jong ka joint action committee kabala sedang sidip form menin baunu surok ude surok ubala don daga order ka babiang nagaliang jongka central government te kar kompentre unusrok kala don hangta nan nadong sedong kala bit kala biang tenreng sosi banyathu kene kapor nagaliang jongi kum ka senjuk hadin bangelawan juri pro hadu mentaro nagaliang jong government kamdon AA kejing penpau bande AA nagabentau unusrok mereka sulong silent by te nagaliang jongi kum ka senjuk ni penpau ke jing susi halor ke jing ong bai ke jing le ben yang ni di inong sok sinong ki badan kini ki thain war chain dia jongi ke jing dei bunu sorok la sanction hadu safulai klur rekat ba ka kam ba ki trepat kalong ke baskusi ban yetho ba tang hapo arbanai nu sorok ula jot lo nadu ba sedang hadu ba ndakut hadu hadauki tena kata kadau nyikum ki senjuk jong garang ba jong ki wahe sinong jong kawar jaitia ngiru ngidon kata kejing snotu bangin kerpat nagaliang jong ngiru ya ka government ba kensomba ya ka ban jurip lang nagata ban tuklar lang kene ka kam kat kum kejing tip jongi unu sorok ude ban le strengthening tenre kat kum kejing strengthening kam de nang ta ka repairing kam de belak taping ru kamde la sule tortit be eu nusro bat kajing sanction ru kala poi saki saupulai kelur nyau holak tengka AA bat kamde syu ka bisa ke badang duna rel dangi peipat karukom basna yuni surok karukom jongki kalong ithat kelas ba kajing sna yuni surok kalong be tang hapo lai bana AA ngile se ngila bandong ba kishu penthami yang tang na bata ka election marsin dep ka election tang kato kane bana bla ka election kasurok ro gilai bakala kala kum kanala ngi kini ki sodong sakun jong kani surok wat kini ki side drain bangi de ban pek ru kamdon ka bapaka kata kadau ka bapelong ba kani ka surok ro kan su jot rathai ngi pek habangi lek ngi wan ru uni surok udei we na ki butlum jong khai pateng hapdeng ka ri India ka jongi bat kari Bangladesh bat sibun ru ka sarkar kilayo ka revenue ban generate lang ba uni surok ndai habangi pek bat bakim semle sunyau ya kane ka jing bat ya kane surok kala pen ngausi kala pen dia mensim yang kum kinong song snong jong kane ka thainwar jongi kum ki ba mi khmat ya kini ki thain jong ka thainwar ka jongi kala pen ngausi sisu yang ni nalor bangila dep ai seki media ngila wan ut ban nam ndre hadu mentah nadu bna Julai hadu mentah saban sedang biang sa ubnai Oktober nakaliang jong ki kontrak badi pek ya kane ru hadu mentah kimpat pen i ya ta kadak kasin bakila sedang lene bakin maromot biang yau ni surok bat nang ni sakmaru lomba ka joint action committee ngin amhun ban susyong ngin yai budin yau ni surok hadu ba ngin yo yau tau so jongka jingmentoi hi ya ka thainwar ka jongi borok ka we ayo isibun ki jing nakaliang kabaya de bat surok ni kum ki war ki bai im kadi katit ha ka yau duki bunsin isakot ki mar hasiteng ti hapadeng ka jing ya yo ya hat kum ta teng ki po pendala dir kapor
teng kila bandi bha teng ki bomla su bandi bha namar ka yau kala kut teng ki supa kit ya ki marbam mardi daga dor ke batat kinda yo su ka dor ke biang te sibun ke jing nak bentau pai ba jong ki war ka hagan ka than namar ke jing sniu jong srop ka pen blok sibun ya ki jing ya ki kalirit khamtam kalirit basem ya kendo jing e ha ka basniu ada don trok bayang basniu imlai syo angta ki sakut tengi kum ki war ji don sibun ke jing e hakan ka than jong ni tenga kum mu wahe sinong jong kanong talang sung tmai ngamban seban yasnok tilang bat kin ki senjok jong ni bat kin ki seng halang ki ba perkhat ya ka kam ka babha nak benta ka imlang salang jong ni ki war chen tiang ne po amla rem sok san kinong mi khmat ba don ka bor ban le ke ka babha nam ta jong ni pai barek baria kham tam ya tu ki nikmat ni badai pek nak benda kat kain jong ni nang bangin la ban yo ya kata ka suk kesan pembak semua jong sarkar yang ni wai balai ngi yawan sane ngi ya snok tilang kum ne habang imhon kenya kan ke jing le thoti yong jong kinong trai ya kan ke surok tana kata kada ye kerpat yang tu ke ba dei pek ya dei khmi yang ngi kum kiri ya jong kawar jeng tia makin ai ka warning ya kini ki bakum kini ki jai briu nama bakin jo suban ban le thoti kham tam sakan ka than jong ni